Hadirin para Rabu sebuah Toranom siapa demulnya. Sebelumnya pun dan kaulah tak lupa badhe ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seampun tak kasamaran bekto malam ini lagi mangkin juga. Beten kaulah sesarangan ampun nare maka parjajaan dari semulja. Bapak asal terjukan Ibu asli Ibu Sutiani. Segunakan kui nemang bedena pangantan anak Cahya terjukan anak Sofi juga tak katigalen engki kadinto Ananda Angel. Pramila dari Kadinto sebelum acara temang manten Kadinto EKBT dan kaulanya onde saja hak family pangantan sedua sejauh terjuken sesema nyopria ebek tau malam nalika mangkin juken kangkui ong kedek Kadinto panggung seguna kangkui apareng tanda pangesto de pangantan Kadinto. Tak langkong dek semulja bapak asal nyawan netiki. Nyon eti kaula pak asal kaula malam samangken memang putrana anak Cahya juga anak Sofi napa boleh anak Angel rok torok nana malam sanonto tika ete manga bulan anak Cahya pamentana tika ben pak makpon etorotna pamentana tika makpon etorot mentarokon budaya pon enang keokina pon enang keeki menta syuting kerua pon syuting na pon syuting Cahya ngabesti kabila pon acer-acer lebelena tanto pada jember pun pada jember ini aku tahu jana belah aku boy dureng mulaje pak asal kaule pasaper panjenengan pangkelian najen panjenengan etong kengoreng pak asal kaula moci manter ontonga manter jeje ring mulje anak bule Cahya genteng ngapain boleh juga Sofi najen pak benemak rengta andina keng dari terona ngabunga atika najen cedak teti soko eje kaje mak saking makmurna atika anak muda Cahya gendeng duduk nape boleh anak Sofi juga anak Angel
tak langkong dek sedejene warga gula tretan sedejene saya kompak aman wae niat gula alhamdulillah gula matur sebu sekalangkong neka kompak tretan gula sebab gula neka tandi napa bisa manggil Harun keng eje kaje kan gula pun ngocak gula apa lo neka bene awatang saya ngak ye cek ngocak gula neka awatang mon ngencem iya nggih seporan bain gula parlon ya bene awatang ngencem raja mai ja satu waka ja satu tak kira burung ja sami saya tak ngore bila ngabes pak asal kaula kabedeen corak nangis kaula mae delem ate kun ongkun nareng tak andi pacet etong kengoreng etong keng oreng kacelebenana lantaran tika ete mangguna anak bule cahya gendengna terbeda baik derena kinaki mae keningna keneng toro epa laben emak cahya juga Sofi Angel anak bule pangantan anyar tertetia di kareng se untung anak bule cahya gantengna Desi, udah ke Desi. Aja. Tali gotang, bener-bener pako. Bener-bener gotang dan aku atur ke bini. Siapa beratan? Anak bulan cahya gantengna. Napa pole sofiratin sanunto tika ete mangkinaki pamintana tiga pon itorotna mawa bera goyo dadi natak askar wanita soal bode tretan oleh natang saya gon tretan asal takkan burung mendatang boleh kan tretan sombong tretan kayak nyoba keseneng aku tuan rumah ini oleh pakok kapal dada kapal oleh dada kapal berapa kali bilang dada bilang lakan terus bela mak epeker sing ngedi ngaki norok posang bene olen pakok apa gina deh apa saya gojek apa dari bungana lebolena sampai beni oleh no tanggapi iya kak najan egaja reng tuanat reng tak andi saking teroma bunga atika nak cahya
kok mataretan budi sakalangkung kaula mak pangistona kepelana ane kok pan padangi najan ego cak reng andi reng tuana tika kong seeje kaje saking terotika pada eben peletatang kaki banyak aku aneka banyak ongku tingana lapalana depan di majadina on pada ngereng agarja etong kang oreng-oreng sampung doa kaleben pamoci akar jadu terbeda ka ontongan apa asal terbeda ka jelapenan Saben tretan barusan neko tak ada burung membedo satu bi ane bang kelep. Bapak asal eko cak aniko etong keng oreng lepele aniko pon seneng ongku Pak Arsal ngabes lepele aniko pon pada beda anak bule cahaya ganteng nah enten tika tak melat enten tika tak seekanya aniko bilen molaka aniko pon pada teka tak nyangka bulan ketika bukan tak ngeracah ya lebelana dikma jadi apa deh oke Mula motia aniko mula motia Pak Arsal anak sedua aniko mantar kata pertika nak panare macak ya mula motia tiga seka dua sofi karela kasa tiga nak eparna dorong selat karela kasa eparna teka ongku aneka dungan niat gentenan Pak nggih. Arsal sate jala pala aneka pon pada apolong Ngacong yang mengacong Hai dong Ada yang dua berlon TV bencong Macam orang ulah bencong Usirat kasih. sangat dikana jangan bengalas Saya sidang kasih camang lola. Sabar aja salah. Ini makin biasa. Kemudi. nape boleh anak enjo
anak bula anak cahya napa boleh anak Sofi sekadua tercudua kani serereng sepona akar jekong sejeng aja terong setika pada ben peletang ke Antanatikana sanonto tak melas cahya Antanatika sanonto tak nispa nispa ani korahman pada ngirim estona dekat tika ada cahya juga sofina sanonto tika pada rasa bila reni rahmat antara berdula pesena laju esok serat Kare bapak kacau. Dek, among kita auge. Lumai dong. Ada kayak mau bisa banyak dong. anak pula anak angel kinaki kita pun papa de bentaretan nak foto Andi niat pun tak rangkoreng rukun budaya pun bukti nak enjal kuadena manis ayu abanisu pas esak seeben kanibal bersaudara aniko tantona tuan muda Tio anak bule cahya ganteng pasap nak tiga panarema Mon aniko ayana miri estona korbiana pon eta rema aduh kene kota retan bule sanonto pun ada om depan pasap perpanarema Bu Sutiani panjenengan akar jetak pamelas aki ring mulja Nape boleh nekok keluarga dari Pak Punari sanajan akar je etong kang oreng aniko satejana pon apuke banyak orang bisa anak Angel rek seratina Kokuri saat aku tiga pengaronana paminta nanti kapan itorot nak foto paminta nanti kapan itorot paminta nanti kapan teka ongkuan sanunto tika pon itema nak bulan sakalangkong kaule sakalangkong dan sate keparade belah Tato nama anak cahya saya juga anak Sofi bulan Nape boleh nekok Pak Sundari Nana sanonto pun pada ngerem pada ngerem ajak jajar tika lagi bini anak bulan sanunto tika
siapa saya tak seneng bilang abis cara aniko. Senonggeng noreng tretan mungkin karo senonggeng pada tandi PC kasal kerja demo tandi PC tak kira kerja sampai jasa iki karo 10 pasang saya tak jual tretan. Sanutama tanto arase tanto nama tanto nabunga Pak Asal niko lepelan pon pada depak pon pada ngirem motor selangkong katretan-tretan sadojo melar buka rezekina iba lancar tang keluarga cinta andi tapi kok tak kebeter dan tretannya samangkin mak Pak Asal niko pon seneng tarikan pon eniko dengan Pak Sundari mon eniko lebenas wawan mon eniko dengan Kang Bawan bila Pak bila Pak Turi tanto mama letter sing arenyang adik wajukan nyonya Mas wawan mon aniko dengan Ibu Epri aniko pon pada ireng bila Pak Turi eko jareng tuana bula-bula Pada olen otak olen pako aku tak geli. Pada olen otak olen lako olen aku ke Bali. Ot ria baca burung ya. kami bersaudara rukun budaya anak kula du anak kaila cukan Sofi tika pas senengan sanoto kani kolo-kolona bila kacang riko aniko enang bandula Tak nyangka bulat tu tak ngira kabedeen marane eno anak bule anak cahya bula bocina sanontode katika bila pita juga nyonya Satima mon aniko pada Apollo aniko juga taretan nosi sakalangkong Mas Wawan pangis tonan
mengacong ke mengana bosok sampai telung kali bagaimana kacong pada ngire Aniko ayana ilsam Aniko macalon karja madetnya rukun budaya andi niat duter tak burungan mon aniko dengan tarekan sangro mamana wahyu tangan detoron kita aniko tarekan sangro meri bila meri juga tarekan ngomos Aneka bede dengan bapak ini Pese nama Neko pun solor Oreng ngama Cuma cek pasrana Coba malarat Kula nyare lambena bersaudara bila enor hati kok bu samani sakalangkong hati kok laben bu sapi mon aniko lepelana pada girang bu samani juga paretan enom cuma terong gula tadek pada sakalan Pak Isradi
tolong marke abina long tolong seneng amak pon tade pada bilang abes lebe-lepon pada bede asal samangkin akar je mak cek raja pak asal se akar je tangke narukun budaya ajo jing oh ah oh ajo jing oh ah oh Aniko dengan ring bila bersitimu sanjaya Aniko tangan dektoran cukan hati bededitman sekarang kau boleh anak cahya nape boleh anak sofi anak boleh anak angel sanonto pon tika etemang bila mochi nak mengguda tika tertetia tika reng seon nape boleh mengguda ngajah ya pon pasap bertika dalam ate sana usah tika etika reng tua ape sanonto pon mode ajo jing ajo jing oh ah oh ajo jing oh ah oh Yuk bergoyang bersama rukun budaya. Serkeseran obi manes jenglah jangan daunan nangka mama ayun karpet keran sambil nangis jeng bajangan sangkuni tikam Tentang bengula Curukan pasturi Mon melengi rem Eko jakreng tuana musem Ane kok dungan surati Ane ngobor pada ngirim Ayana Fira ngirim di Bania Kak Agus juga pada ngirim Ayana Fira Aniko dengan balasan Aniko pun panggil Sanuto pada rasa Sanuto pada rasa mano kiong basa besen iya nyok aros tengah arongan mama neter lamun karong mak basa besen eka koros onaonan ancep mencarane ku Engkok Cekak, ngolok Kak. Engkok ngolok ka grup oke turun. Eden Tadi ya. kenapa? Rempak-rempak genjut deh. Apa ana rempak? Ya grup STB udah dina, STB bawang. Engkok oke Sama turun. mana kok mun rempak?
Kasal. Janji nampes mabuk. Apa boy Cul. anak teriak. Apaan sih nampes sewu? Mak tak kereng sama Mau soal gendingan gede terlahir kak mikir tak kok tak pernah otang ya bener gendingan gede terlahir Mati tak ngelenger. oh mati tak kelenger ontong lah Mon mate tak kalenger kenika gendingan berit. Oning ya. cak na orang Madura mau laku tuh beda sandingan nah jadi mon berit Oh, lek golek kok tak kok tak bisa jo pesen banyak yang 2 bulan Sore, tong 2, telok 5, 6, telur ratus. mon 6.000 ya mon 300 penyerah utang laku le Elang tak mate kalenger cek angkui. Bah, tong rembian. tretan Banggi saaki geluninga. Saya ketun kok saya kabro. Bu. Ini nama kedua ibuan. Arya tepak benih oleh naot. Oleh nanginjo. guru selama merik neng Pak Ebu atanda tak peletak le merik neng Pak Ebu Jadi Arya oleh nabri orang. Bekil dari Pak Sin, serolak ngelak tibi. Citung bay. Pak Sin sih kemah. Timongga toron tahu ke Pak Sin todus. Pak Sin minta gendingan apa? Mentak dengan napi Pak Sin. Mongga toron. Oh gak toron. monong ke toron kan seleber Wah. baung ke patoron Bah. Ada dua bongku. Tak salah ngabes. Tak ada Pak Sagungan ria Pak. beri selama kok beri Pak Ebu beri selamatan Salam ada mah. tolong lek ano ngocak mati tak kelenger lek derem mati tak kelenger lek Saya kat. lu dulu mereka kerupuk 15 dua Tak usah ngeding kiring luar. Arya malah koi kalak boy jajan orang. Sabolo du bolo. Arya benih kecungan nasi mati kalau ngerti ya kalau mulai. Tak tung 2 telok. bojok kabar ter Pak Rasid cik nekem Tak tung 2 bu apa sih Pak nekem 2 ben gendeng ade. Telok. Patok. bermah Tak mate perak kalenger Cak napa asin toron ongke Cak nak kok bisa toron ongke toron Biar ya marang ijung mak eka berek pola nang cak toron ongke toron Cek saya beri Pak Asin saya Pada kan toron ongke beri Ongku maru ongku sapanya mana Kareni ser mulai sakpon Anak 2 tak kira rekong mon ongke toron kene kocak nabula saleber Karen apa kan? bukan bener kan mari ongke toron mari toron ongke boleh pasang bobu kene ko seangku ibu lepak asal ngabes sampian mulai gelek cokop sabar tantaretan tantona pon padanya se Ring
semulje Pak asal cukan Bu Sutiani mon aniko enaban bula Pak Asin bila Pak Asin aniko pada edimah Dumak tero alok polongan nape boleh keruak Ibu Sutiani pon along polong aneko klaben Pak asal nape boleh keruak sebadanya ma bos mila sanontama soroong ke alaban ma abong bila lepelena aniko pon banyak kirim bila Pak Usin aniko tak kati kelen sakalangkong pangistona bunga nama tada pada firda tada pada Bos Mila nape boleh bos neto esok ona panjenengan mak ngereng ongke iantosa panjenengan pangestona iantosa panjenengan pangestona bila Pak asal tato nama tiko pontekan ngabes nak kono harito temang ongku antaretan janji nama tak kira lopon aniko pontekan ongku antaretan tekan Aneko ma aneko dungan alek miri aneko ma aneko tak ada toron-toron Pak asal akar je aneko oleh naja ngaja nangke rukun budaya terontonga manter ontonga lepelena pon pada ngirim jauh sama pon ngistoaki bila Pak Usin nekok laben Pak Asin pula bila Mary aniko tak endek toron aneko ma alek miri ka asaturi buya dari taman sari-sari ruak bak buya mak soro alek novan tadi pon apa? katipun apa Pak asal Sorokorang lek dek remah Sorokorang kan sirah belah Ecan bos muda kerajakan ke mau tak napel mbak Serotoron bos muda bos bawang merah minta kerajakan ya bang mon gula tibi jadi minta gendingan janji rukun jadi masih beci masih beci jadi janji rukun ya mau tak tahu manju toron lah Arah apa mau nicung TV? pola ngicunga tibi Pak asal janji rukun Janji rukun. Njak nyaman ki ngejung tibi. Lepai. Jadi kan tada pengesan hari ya. Enggak petengan mikire bangsa. Ayo Katina apa neka? Empon. Cokop. gerajakan. Korang gerajakan. Gerajakan. Bede tambahan. Patenang sih bebe deki bede tambahan. Tambahan lakoh.
kalangkok. Katin apa? Empon, cukup. Cukup. Akhir pengesahan niat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaban nyebut asmana Allah sesifat Rahman terjukan Rahim. Ya Allah sekawasa, ya Allah sekawasa, ya Allah. Nyaona ya Allah abdina de ajunan kakobasaan epon ajunan. Nyaona abdina de ajunan kabelesan epon ajunan ya Allah. Malarmokah bedana pangantan si dua anak Cahya sareng cuken anak Sofi. Malarmokah ya Allah sarangan ajunan antetiakiyah keluarga sesakinah mawaddah warahmah. Torjukan sarangan ajunan ya Allah. Paringana cucu baris bitunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sakater pengesahan nadar torniat epon itu kebagikan kak di tepi saus pramila dari kadinto esang kena acara timang kemanten mulai gelak dari awal kantos akhir mangkin korang nyampurna aki torjukan korang nyenengaki atas nama sakancar rukun budaya kong langkong simulja Bapak Hafin Suharun cuken tak katikilan nyaon maaf tor cuken nyaon sapora se tade betes ebon pramila dari Kak Dinto sakater pamator dari peten kaula eca kepakikeun Kak di tepi saos kalaben akhir ucapen wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda